Nongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku ndwara y'amasununu n'imiti wakoresha ya kinyarwanda ukayivura ugatandukana nayo burundu. Akenshi abantu bakunze kurwara amasununu ariko ntibamenye uburyo bayivuramo cyangwa se bayivuzamo, ko no kwa muganga barayavura. Uze gukurikira video yose kugira ngo uze kumenya uburyo dukoresha, kandi ukore like, ukore na comment. Hanyuma nimba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ubanze ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro by'ubutaha. Tugiye kwerekana rero uburyo wakwivura amasununu ukoresheje imiti isanzwe ya kinyarwanda. Umuti wa mbere dufite ni igikakarubamba. Igikakarubamba. Ubundi amasununu aterwa n'iki? Amasununu ashobora guterwa n'umubyibuho ukabije, uruhu rwawe rukajya rukubanaho ukaza kurwara amasununu aho ngaho urwaye, aho ngaho ku mubiri. Ushobora nanone kurwara isununu bitewe, cyane cyane abagore batwite bakunda kurwara amasununu. Ushobora no kubiterwa no gukura. Abantu barengeje imyaka 40 baba bafite ibyago byinshi byo kurwara amasununu. Amasununu rero ni indwara isanzwe ivurwa, bakunze kuyita skin tag mu cyongereza. Ni indwara ivurwa igakira. Dufite igikakarubamba cyacu rero gisanzwe, kino cy'icyatsi. Uragifata, igikakarubamba gisorome kigifite amazi muri cyo, ubundi ugifate gutya ugishyire ku kiyiko, ushyire ku muriro. Tugiye kugishyushya ku muriro kugira ngo nikimara gushyuha tuze kugikoresha. Cyane cyane ibingibi bikora ku masununu akiri matoya, ari matoya, cyane cyane mu maso, ku ijosi, mu kwaha, hagati y'amatako, ahantu hose wagikoresha, ariko cyane cyane ku dusununu tukiri dutoya, yaba utwo mu maso, yaba utwo aho hose navuze. Rero uragishyushya kigahonga, ukabona kimaze guhonga. Udafite gaze ushobora gushyira ku ikara, ariko ukabanza ukagishyira ku kantu nk'ikiyiko, ariko ikiyiko ukagifatisha ikintu cyoroshye nk'agatambaro kugira ngo kitagutwika. Noneho cya gikakarubamba kikabanza kikamera nk'ikizana amazi yacyo agashyuha. Ubu buryo rero uzabukoresha igihe cyose wumva ushakiye. Urabanza ugakaraba, ubu ngubu uragishyushya, warangiza ugakaraba mu maso, ubundi warangiza ukakisiga hantu hose harwaye. Ariko ntabwo ugisiga gishyushye cyaka umuriro kuko washya. Urabanza ukagitereka. Iyo gishyuhije urabanza ukagitereka nacyo kikaba akazuyazi. Amasununu rero nk'uko nari ndi kubivuga, abantu bafite ibyago byo kuyarwara ni abantu nk'abo navuze, abagore batwite, abantu bafite isukari nyinshi mu mubiri, abantu barwaye diabete. Insulin resistance ishobora gutera amasununu. Urabona igikakarubamba cyabaye nk'igihonga, ndi kuvuga guhonga. Kirahonga nyine, ukabona amazi yacyo ari kwikamura, ukagitereka kigahora ho gakeya, ubundi ukakisiga. Nkubwire ko ubaye ufite amasununu menshi, ushobora gufata nka regime yo kumara ukwezi utanywa isukari. Uzahita ubona ko amasununu azagabanyuka cyane. Ufashe nk'ukwezi utanywa isukari, ntunywe amafanta, amaji yo mu nganda, ukanywa amazi, wenda ukajya unywa n'icyo gikoma, ukanywa icyo cyayi, ariko ntushyiremo isukari, ushobora gusanga amasununu yawe yagabanyuka. Rero uyu muti ndi kubabwira ni umuti w'amasununu akiri matoya. Ubwo iyo gihoze ugishyiraho. Umuti wa kabiri ni uyu nguyu, uruteja. Uruteja muraruzi. Uruteja ruvura n'isekera cyangwa impengeri, kwa kuntu hari igihe haza ku jisho akantu. Ushobora gushyiraho uruteja. Na kiriya gikakarubamba wagishyiraho ku mpengeri, ariko no ku masununu uruteja rurayavura. Ufata uruteja ruba rumeze gutya ukaruca. Iyo uruciye, kubera ruba rukiva mu murima, naruberetse rukiva mu murima, ruba rufite utuntu tumeze nk'utuzi tunyerera. Iyo uruciye kuriya ruba rufite utuntu tumeze nk'utuzi tunyerera, tukweduka, tuba tumeze nk'utwo mu gikakarubamba, tunyerera nk'ikimyira, ariko
iyo dusize ku masununu uba wumva unaribwa, turakurya, utu tuzi twacyo turaryana ku isununu, cyane cyane mu maso niho uzakoresha iyi miti ndi kukwereka, no ku ijosi niho hakunze kuba amasununu. Iyi miti rero urabona ukuntu bimeze, urawusiga ubundi ukawureka ukamaraho amasaha 2 ukaza kuwukaraba. Ushobora no kuwurazaho wawisizeho nijoro kugira ngo utabyibagirwa. Kenshi ngewe mubwira abantu gukoresha umuti nijoro, ukabikora rimwe ku munsi. Bira by'igikakarubamba nkuko nabivuze ushobora kubikora iminsi ibyumweru 3 amasununu akagabanyuka. Umuti wa gatatu ngiye kubereka n'uyu, n'uruteja ukoresha ibyumweru 3. Uyu muti rero iki cyatsi sinzi ukuntu cyitwa, ngiye najyaga mbona nyogokuru agisiga ku masununu y'abantu ko yavuraga abantu, ako ntago nzi ukuntu cyitwa pe. Umuntu uzi ko cyitwa atubwire muri komenti. Ni akatsi karandaranda gato cyane, uragafata kaba gafite, iyo ukavunnye kagira amata, gakunda kumera ahantu mu rugo no kuri sima, ahantu mu gikari cyangwa se ahantu hari mu rugo hari igiheri bateye sima, naho karahamera nta kibazo. Kaba gafite amata rero, akangaka ushobora kugasiga ku mpengeri, kwisekera ndetse no kwisununu rigashonga. Uzabikora igihe cyose wumva ushakiye, ubikore igihe cy'ibyumweru 3 usigaho rimwe ku munsi, bizaba byamaze gukemuka. Uzajya ubanza ukarabe ubone kubyisiga. Yaba igikakarubamba uzagisigaho rimwe ku munsi, n'uruteja nuko, n'uriya muti wundi nkweretse ntibuka neza uko witwa. Umuntu wibuka uko witwa atubwire muri komenti. Mbibutse ko ushobora no gukoresha imiti yo kwa muganga wivura amasununu. Hari imiti batanga yo gusigaho, hari igihe bakoresha amashanyarazi bakagashiririza agasununu, hari n'igihe sinzi akantu babwogosha, ariko hari n'akantu kameze nk'itushi kitwa nitrate d'argent, gaba mu mafarumasi. Nako barakaguha ukagasiga ku isununu, iyo ubona rikabije rikaba ryakira amasununu. Rero impamvu udashobora kurikata ngo ripfe guhita riki, iyo urikase rirahita ryongera rigashibuka. Impamvu nuko abafite imitsi riba rigera ku mutsi, isununu rigera ku mutsi buriya. Rero iyo rishyizeho bene ino miti nkweretse, iyi miti iragenda igatuma ririshongesha by'ubwabyo kandi ntago rigaruka. Rero ubaye udakunda ino miti nkweretse, ushobora kujya no kwa muganga, ariko rero udusununu duto tworoheje twahita dukira. Iyo ari isununu rero iri ku maguru ushobora no kurizirika, ntabwo ari ngombwa ko usigaho ino miti, ushobora kurizirika rigakira. Ariko iriri mu maso ntuzarizirike, uzasigaho tuno igikakarubamba cyane cyane n'uruteja, bizakuvura mu gihe cy'ibyumweru 3 usigaho rimwe ku munsi. Urakaraba ukisiga amavuta, wamara kwisiga ugafata wa muti ukawusigaho. Mbibutse ko hasi hari andi mavideo menshi nagiye nkora, ushobora kwinjiramo ukareba videos, handitse videos ukareba amavideo yose nagiye nkora. Ushobora no kureba handitse playlist ukareba amavideo nagiye nkora, ukayareba, wakumva gushimishije ugakora like. Nizere ko nta muntu uri bugende ataduhaye subscribe, ushyireho komenti, ushyireho like, utubwire ko ukunda ibintu byacu, kandi mutubwire ibyo tuzabakorera ubutaha. Abansabye amavideo nabo ndi kuyategura, ntabwo ari buri munsi ko mpita mbona video ako kanya, mba ndi kuyategura, nzayabazanira vuba cyane. Mukomeze gukurikira ibiganiro byacu rero, turabakunda cyane, kandi mwibuke kwiyitaho, mwivuze neza, mugire ubuzima bwiza. Roho nzima itura mu mubiri muzima. Murakoze cyane rero, naho ubutaha ngaruka mbereka izindi video zitandukanye. Like and subscribe. Bye bye.